Yankwe. Meda si oba pa na enefia de radio adom na esith enti abusua ne adofo bi do awoda me bebro na ma ye nimu an ye kro ma nimu an ye kro ne CPP amanyokuo no akoyi oba se won Frank Tuni na akosua from Poma Sapon kuma ofri chairman abeye flag bearer dia na mesre mo Ghana fo mo mamma no tumi na kakra bi na mo hwade mama oba me mampeni mo amubehu difference eno asema na meka wo ha na fia wo dia bai ememe eche wa wie mo ene me ka ase sidie bi a hu se atwetwe sidie no ase so omugene omuhu ni se enye possible time soon ye ebre no be so na akosua kuma CPP Frank Tuni ye yi no oni enti e bompa ye se third force no enkoye ho ba mu ni MP but e dey ya e bia desi enyame ya no MP be free ho aba eno kra beba se ono be ye president mpo no muni MP efia eno no sa a winner takes all no e be free ho into e be frefre kobo party ase no so sa ya na affect o presidency no afia affect eno no se nye won crofo te se na no Eastern Region Minister Bob Mampani Akufo Addo aba so say wa yempu ntonyima wo Eastern Region a minister you were appointed by the president na bona baso enye news that is it afia me be kan ya say anti no Daily Graphic Democrat amane ba ode ba ye ni Dr. Mahmoud Baumia wo to Frank ama MPP amanyoko ne picture efe pa na need ho fine any o say Baumia will transform economy baby e dre afi no say be transform me entunya the Obokrata Daily Graphic na ne wahunu say MPP Frank Tuni ebe transform economy no samudi tumi no Emmanuel ho asem so enie political parties so ne de to won manim say December yakwakoto obey won hwe na won bibia wo ye bia ho nte ho nya kama asomdue bibia wo ye bia anya kama pepepepepepe ho asem Daily Guide the graphic the Obokrata de dia won so de ba ye nie daily analysis so de nie Abna yaze election 2024 39 pick up forms to contest presidency. Ni pedu ya sanko no. Ana mo pre mampen no mo we. Enti we no de yentwa mo Democrat be ko yisi. Ho no ne asem no. Eni o ma yisi bejo ma tum no Democrat e be wi pepepa yisi de mo di ba. Ye bibio. The way any parashe or the register no or the register I so bit to make a contest or constituency be no any pass political party no onya but be mu de yedwuma ahead e bia na ne party be man DC bi ni ade almost say juma almost say juma na me aduma next year so be so ye be nyo ye pick bi ni ade ya ye ko dia na ye ko wi ni to de nde ye nkoye matrama ko enkasa say den kran o say nkran what you see na makanka na enti daily analyst the Obokrata ne dia won so de ba ye enie na fe presidency so aba be deny no kura bi anim sa GIS land no presidency ho nipa bi ho bombom mu ni ade enti yese wo mo fan krata ma wo mo de ato IGP anim so investigate na wo mo atechre amasa suku Ghana international school womo ekwakwo enkruche womo kojo won asase no ye hunu safo ni nyina ena Bernard Mona so ena Frank Tuni de ma PNC amanyuku yafi Ghana be de na yase nkrofo keka se ya disqualify no ne ade so womo boa campaign team ne se no kura bi animo eho asem enie ena sa akwa no a ewudia ye ne trimu ma no Edward Bote Saki na hwe ne nkwa no Edward Nash and about so the Godwin ya charge no ya remind no on them am so beba 19 say na we me dey me ma pass me judgment no wa hakura o mo fa no nkotum to ba no be 60 years as wa go mo ma no do on tete get mu and a so prisons so one more ayensa no mo chechensa no mo chechire ni bi na nyame ya dom no ba 60 years 65 no then yes no no de be ye adwuma because asem we sa guy we e wudie ni tirimu dada pa anko onya de oye emprensa de so ni minim pe ni nufu ntem de be nko me nwa say na se na nipa nso ho nti wo ye baako obi ehunu na we kra ukaya wo hwe de be so oye wudini when you can see a chair na se ne ho kra akra keto ko school na wonim say say daily analysis one of the papers in the bar say nye me papa was go that's what more oba ho oba no amonye no ho ade no wafa ho akum na 18 years wo ko oba ho woni kapre so na be use machine ye pa we woni tro wontu ahwe enso ko hwe
o yi skills nyina bi video bi a so man kasam kwaran to yi a wo mo bi po isu yi ye me hu ade na me yem si o ba ko school na me mai esun chale se o be ma hu so oba ba yo bi gina no so pa no odin akran keto pa na skills na hey ready nyanko akran ko school ko sua de and ye 3 som ba ko na chi ono hwe animu koraketoa o nya fie du nwotwum nti we na video we ma me no papa di wa ko school se ko sua de na better bonti na papa ehwe and na we so da ho for life that she be ni mo da chen na koraketoa ko school ba fe bi na kwahwe akwa bi papa echi odi gina na echi ho pa na me he me hu ade na makoma na makai me bayi ti rade mo bo onko se na ofo onko se omonka fro omonko se monto mu bo na be kakra bebu na ni chie e be fono afia enko emobia emo ya Ghanaian publisher Democrat Anini MPP replaces Nkoko PC with David Asante. Na Ora Joseph Frimpong Miami Nipa baby awo bia won kwaso. Yese no ho adodo na kakra no na ehu behia se yade Ora David Asante eko replace no won Nkoko. Adwuma wo ye wo ho pa yare aba bebo no Erade ma na hodene. Won sorry. Na sadi owo akoma pa ne odo ede sum ne ma Nkoko no Erade ma na hodene. Ti Ora David Asante a wo so abai asem we say aye no phone ahye ho no ma che that thing say this week here na meka say Eastern Region Executive because one man no be afre o ahwene se ne yate won Nkoko ne ade etesen na ebe better say party no beba ebe communicate dan sa hu ne akeka ne ade no but the ebe empire be bo an say yemo wo empire na wakayira Joseph oh yeah juma pa me dia do TV ntimi hu ne stories jamna wo ye no de ba school shi no obo so no we teacher ni enti like schools hu some ne other ne ma bi wo ha no wo ye wo but see David Asante so Ghana publishing ho na ono so edin jumanti onyire ne ho na ye besra party no ye ni mo hye de mo papa no amoma ne yare no ma nkane hye like mo no me nim de mbetimi ai mo no pa no wo mama yo akama na ni ku wo mo ho pa na ontimi hwe wo mo enti Ghanaian Times Ghanaian publisher ne dia wo dia bani na yesi gushegu MP no jai eduma wo ye wo ho nti NDC fo do no aba MPP defection na starting tempa as a week mu minya e kra kra che ho se yesi ni pa 100 makọ ebe babroso wo ka pe no afre na che na de ama no so mo fa ma ye physical ye be fa kwan foforo so agye mo sa pepepe ti kwan bia e be fa so diska ne bibia na ye be di Ghanaian publisher ne de odi aba no no na fe NDC so mo endorse GBA president bia eno Democrat ani bi di by so my endorse ni Ghanaian publisher so e de abanti ehun asem eno no Republic Press and so e di ni akura no ne armande no rally killer oni nyame kraketwa 18 years na we de na apesa wo awofo ye 18 years so ye medra how ye de we atage o ko ye mfa nko hye fiase na do na tete gata simu nyina we ye nya ogidigidi bia e beka so ye minor 18 kra 18 ye minor afia eno ani ade na me mama koma to me yem say 18 years unya man na ya so ye juvenile 18 we obra pini wunni papa ne bone ene wunni akumo bi ba ya fe obenya no so mfa so kakra no ano no echinye ena na me tu nkrofo fo no hwe ye woni pa bi o mo pehuro chirihuro safo no final year ohu pa ada obenya na obehuru no kakra na no ko so safo no ani omonye namfo omonye ebia ni sabo yeso won no ta ye echinye no ni ade onse na wonya no kakra he wakuno ipa bone ni etese wo menya sa wagu family nyina ni ase eso ono apecha kwade ya omo mfama omo de nya de omo de be bafia na we obi kosia no ba bi kura se ba bibi omo mfama na ne ehunu ne kosia no ba bia I'm just hoping say ye ka say no offense bia ye bailable yi but discretion of judge no we the discretion no me muma yen na be fia judge no discretion ka ho judge discretion judge we de me de kura de wo beli no kra na e wo say week like onye adwuma sa we obewia sa ato ani school so bad wo kumo bi ba ohun now de wo ye kra fa won nsa ho no fa enye mark bi nka say me go school me di achinye na obi ye mi say wo de wo ye wo ye wudi ni ebe ye